batata mboti bamama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kirika benu kululu zibula makutu luwa mambo. Bunkuta butafutuka diaka kunkangu uzingilanga mu secteur Ruwenzori, territoire di Beni mu kiziunga ki Nord Kivu. Inkangu yantika kala mukuvutuka mu magata mau batina tuka ki kadila ma attack mafuana mumpimpa kitanu ngonda izodi imvu otuna yikiele di kisamanu bantu kumyeya bagonde di bonsulu fwa lumfumugata mungwiri bimpumbulu bio ba ADF bena ba rebelle musulman ougandais bakota ku est du République démocratique du Congo tu kamvula funda dimusi nkama voye makuma voye tano kansi ba yantika mvwalangana ye kugonda bantu bambidi tuka ngonda i Octobre envu mafunda modi ye kumieya bibuka bio bibimpumbulu inkangu biau bina ku kiziunga ki Kivu yeku sud di Ituri ngindu au baluta indilu munzila i Nord Kivu mudiambu di insécurité kunandambu yina magata muyuma kakamumena Fumukiziunga ki Congo Central atu matubwana nkuluki lungisi lusilulwani kasila mukilumuke makumatatu ngonda nteti Invu mafuna modi ye makumori mosi ku luziamu lumakesa mabundu dia mayala kuna territoire di Songololo ku mafamilia mamafuila bibuti muku kabasa lusalusu lolu mfumu kiziunga usole di ingoidi nkangu honorable Loriane Nsolani usodimina ku territoire di Songololo babakedi munambona na yina Bango Idinkangu Basodimina ku territoire di Songololo, directeur de cabinet di honorable Ne Mwadantsemi, président provincial Ubundu Diamayala, ye Kimvuka ki bibuti bibifuila, buna bavutwe di matondu mafuana kumfumukiziunga, mudiamudi lusalusulolo. Buna kunsuka mfumukiziunga, sidi di lusilu lukulandi la bakulu babasala momambu gunu kisabala kisamba nungona izodi imvu otuna nzomosi batekilanga maappareil électronique munanzila yi la nationale numéro 1 gana mbalumuka babokilanga vo ze Laurent Désiré Kabila mu commune de Matadi yibakidingi tia nzoyo yina gambela kabine di SNEL inkangu zolelengi kazimatia kansi kabulendeke niko tiye kuna bakingi dingi intomabilu anti-incendie di Société Petroleum. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo meti gana kiti kintuadisi u Union Africaine wunu kisabala kisambanu ngona i février invu otuna gakifuluki kedi Cyril Ramaphosa u Afrique du Sud inkisi go u kelengi ku Addis Abeba intumbansa unsi Ethiopie intuadisi umpa go elengi ma mumatari la croissance économique Mugusa Afrika di kala ngolu kitikyo ntama tubaka kiau di songrila tuka kikarila Mobutu Sese Seko kunda munkaka mfumumpa u Union Africaine tudidingi sécurité continentale kuntwala ye rendre hommage ku héros national Patrice Emery Lumumba. Atondu mafuana ku ben kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo.